Yuk, Bang Nari, silakan. Ya kayaknya banyak juga yang baru datang, bisa merapat ke sini boleh ya, nggak apa-apa ya. Ya di acara Kopdar 3 nih gini. Ya tadi sudah dihibur sama Ayu Nixtra Dewi, sekarang dia lanjutkan. Mungkin berapa lagu ya Ji ya? Setengah lagu ya. Oke, kasih colek-colek deh dulu beli. Ya. Ya, siapa nih mau goyang? Siapa mau joget? Ayo, Mbak, joget Mbak. Ada ngawak-ngawak belinga beraga setate indahang skancana Allah ganteng ulian pepayasan aji penganggo memerek angin modal ngenyorin anak elo anden malu beli demapi paling laku besaban kegugu dini ditungerayu ada belinga dan sekancana elo laikar ulap tekening kesugihan jaman cari janine mekejang subengah silang anu ngidang pada ngitungang dewek debodin tiange lemu seksi kekene rajin rawat diri ulian gaji pedidi yang goyang tipe cewek murahan debes muda dengan belingan nistayan terus sengketu carane yang ngerayu tundak tundek colek-colek di jalanan suba ngerti beli ada kena kentian nanging pang bisa ngaji yang anak lo boya tiang mal bas judas kena wani solang bali demak kadet yang sing deman lebihan gaya kamu mau beli ngegombal luangan jujur orang ne ada di hati kalau gitu pasti kau timbang-timbangin apa enya apa tuh sing ngajak beli. Goyang lagi. Ada belinga dan sekancana elo laikar ulap tekening kesugihan jaman cari janine mekejang subengah silang anu ngidang pada ngitungang dewek debodin tiange lemu seksi kekene rajin rawat diri ulian gaji pedidi yang goyang tipe cewek murahan debes muda dengan belingan nistayan terus sengketu carane yang ngerayu tundak tundek colek-colek di jalanan suba ngerti beli ada kena kentian nanging pang bisa ngaji yang anak lo
semuanya ikut joget ya. Oke, mau lagu-lagu Mirip Bang Jani saja zaman edan, ne tua serta tenaga di depan, nganggo media sosial pusingnya kalah zaman, bajang kalah penampilan, betua lebihan rayuan. Alasan ngalih obat awet muda, selesai beli persu cuci mata, muani hidung belang, ngerayu anak bajang, sing ingat pian aku renang, mesuan rayuan segudan. Nih madang tua-tua zaman now, penampilan ngalang bajang tuna mirip selebriti, tiap menit misi selfie. Kamu mai beli ngali sasaran, beliu anak lu tadi korban jurus beli tiang nawang, rayuan ken kesugihan. Tiang itu sing abg cabe-cabean, dalam kena rayuan. Alasan ngalih obat awet muda, selesai beli persu cuci mata, muani hidung belang, ngerayu anak bajang, sing ingat pian aku renang, mesuan rayuan segudan. Nih madang tua-tua zaman now, penampilan ngalang bajang tuna mirip selebriti, tiap menit misi selfie. Kamu mai beli ngali sasaran, beliu anak lu tadi korban jurus beli tiang nawang, rayuan ken kesugihan. Tiang itu sing abg cabe-cabean, dalam kena rayuan. Nih madang tua-tua zaman now, penampilan ngalang bajang tuna mirip selebriti, tiap menit misi selfie. Kamu mai beli ngali sasaran, beliu anak lu tadi korban jurus beli tiang nawang, rayuan ken kesugihan. Tiang itu sing abg cabe-cabean, dalam kena rayuan. Oke, terima kasih. Yang tepuk tangan rezekinya lancar nih, geng.